mwongeye kwirirwa abakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki ivugira ku muyoboro wa YouTube. Tuje mu makuru yacu arebana n'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho turi buganire ku bice bibiri. Turajya muri Rubero turebe aho bivugwa kandi twagenze dusanga ari byo ko ARCM 23 hari ibice yafashe hariya muri Rubero. Ahandi turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo muri Karehe turebe amakuru ariyo, nyuma yaho Azarendo bigambiye ko hari ibice bafashe ariko babeshya kuko bashobora kuba bahuye n'uruva gusenya hariya. Muri aya makuru rero genda Sentama ndi hamwe n'umushakamba. Mushakamba wiriwe neza? Wiriwe Sentama. Amakuru yiriwe? Amakuru ni meza. Mumeze mute? Yego. Bahuye n'umucyo nubwo nahuye n'aka gripe. Yego. Ariko ndimo nkaha imiti. Yego. Nizeye ko kari buze koroha. Yego. Noneho Kinshasa ngo Goma na Bukavu zarifatisha ngo umuheto. Umuheto ariko ntabwo ari imbunda, ko nimubwira umuheto uhite wumva umuheto, ntabwo ari imbunda. Nibanze yivana mwiramyuzure nahoze mbona amavideo niba ari warikarari abantu benshi buzuye bafite imiheto. Yego, wababonye nawe? Nayigize ngo ntibababonye. Ariko nubwo navugaga imyuzure Kinshasa birababaje. Yego. N'uyu munsi nahoze ndeba imvura yaguye, mazi yuzura umujyi wose. Abahabaga niho ndi kwibaza ahantu bari. Yego. Byatumye nkeka ko 43 bavuze bapfuye ari bake cyane. Yego. Reka ubundi Kinshasa igira n'ikibazo cy'uko burya ni mu kibaya. Ni mu kibaya kandi noneho ikibaya gihuriramo amazi yose atemba muri Kongo. Aho n'amazi azamuka ava za Katanga, andi amanuka ava muri Kivu y'Amajyaruguru, y'Amajyepfo, za Maniema, ugafata ahangaha haruguru za Bunya n'ahandi hose. Inzuzi ziva zifite ukuntu zigenda zigahurira mu bice bijya kwegera Kisangani. Noneho zimanuka zihura n'uruzi rwa Kongo ruriya runini, bikamanuka byerekeza Kinshasa. Mushakamba hariya muri geography bahita ngo ni muri Kivete Central. Ni ukuvuga Kivete ni isorori. Yego. Hakoze nko mu isorori kuriya ifukuye biri hasi. Noneho amazi agahurira iyo ngiryo. Urumva rero ko iyo habaye igihe cy'imyuzure byose bitwaza bimanuka piriya bigera Kinshasa. Noneho hakaba n'imyubakire ya nta kigenda. Nayo ikabizana. Icitse y'utuzu tudashinga iki ntango barebye ahantu bashobora guteza ibyago. Baha korotire. Yego. Cyangwa se bategeka uburyo hubakwa n'imiyoboro y'amazi ikoze neza. Imyobo ikonabonye kuba yaranuzuye. Noneho n'ingamba zihamye zo kubungabunga ibidukikije. Urabona ko iyo ubonye amazi atemba Kinshasa usanga akenshi haratembamo amacupa y'amaplastike, ugasanga rero birateza ibyago birenze. Bigire muri Kivu zombi. Reka twigire Kivu y'Amajyaruguru hariya muri Rubero, teritwari ya Rubero. Aha imbere yanjye mfite inkuru ivuga ngo dans le territoire de Rubero, des habitants que j'ai rencontrés affirment que plusieurs villages sont passés sous contrôle des rebelles du M23. Les villages de Kasenge, Ruganga, ni Rukanga hari, Kibuto, Rukanga. Ni Rukanga, nge nawe nasomye Ruhanga. Ni Rukanga. Kibuto, Kasiki, Mukebegwa, Bwavinywa, Pitakongo. Ngo ni imidugudu ingahe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mushakamba, imidugudu 7. Ubundi ni 8 yose hamwe. Karame? Yose hamwe nge urutonde nabonye rwariho 8. 8?
umunani reka ndebe reba turebe iyo nguramo niyo Rukanga nge bambwiye Rukanga ndayifite. Kiyuto ya kabiri Kiyuto ndayifite. Busekera ntayo mfite. Niyo yatumaga ziba 8 wowe ari 7. Butarika urayifite. Mukeverwa Mukeverwa Kasiki Kesero Pitakongo na Mwavinywa. Oyaje mfite 6. Ubwo niri 2 bura ubwo ni Butarika warovuze undi ntafite nuwuhe Mwavinywa uwo ndawufite. Pitakongo urayifite. Ndayifite. Kesero urayifite. Kesero ntayo. Ubwo niyo ngiye 2 yaburaga. Yego yo na makaritie ni imidugudu kujari gihamwe batavuga ushobora kutavuga. Imidugudu ikaba yigaruriwe nyuma y'igihe barwana, ikaba yigaruriwe n'ingabo za AFCM 23 aho zirukanye Wazalendo na FARDC n'abandi bafatanye. Ibi rero ngo byemejwe n'uwahoze ari depite witwa Kanendu. Kanendu Eze yahoze ari depite w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Bakaba yarabyemeje. Inyandiko nagusomeraga inyandiko yanditswe na Micombero. Yego ndabura mumenyereye mu itangazamakuru rya hariya. Bwana Sentama ni ibice hariya. Yego hariya ni ibice navuga ngo FARDC na Wazalendo bagabye bitero kuri 23. Yego bifuza kuyirukana. Yego ariko bari bazi ko ngo yasubiye inyuma nkuko muri Karehe bari bimutse. Yego bazi ko ngo yarimutse basanga abahungu bari tayari barabakubita babakubitira mu mpande zose bateye baturutsemo. Babasubiza inyuma kugeza izo nsisiro zose bazigaruriye. Yego nsisiro zigera muri 7. Yego ngo baziteye bazi ko nazo baravuga ngo bazifashe noneho bagaca igikuba. Ayo barakubitwa bikomeye n'ubu niba barabyiyumvisha neza. Yego ko niko byishakamba ngira ngo ibi ngibi biragaragaza ko yanishyikirano ivugwa ibiganiro bivugwa biri kure cyane. Biri kure kuko umubiri ntashaka ko biba. Yego ntashaka ko biba kandi wagiye ubibona n'izindi nshuro nyinshi baravuga ngo ibiganiro ngo gahenge ariko Wazalendo zikatera. Yego gutera nuko bamaze iminsi n'ubundi bazitegura bakaziha amafaranga. Yego nta kindi ni icyo ngicyo. Buriya zirimo zirishyura y'amafaranga. Bari kuziha amafaranga y'amadolari bamwe nuzaherutse gutanga Madiavita yabahaye andi bitapira yariye. Yego abaye 1,400 gusa. Ariko bazajya bayaruka nyine. Bazajya bayagira. Tugera muri Karehe niho tubivuga neza ukuntu bashize. Yego ariko umushakamba mbere yuko tugera muri Karehe nta mwanya kuri Nuru ya Mashariki twabonye wo gusesengura inyandiko itangazo AFCM 23 yarayisohoye. Yego nijoro mu mugoroba w'ejo. Iri tangazo rikaba rivuga riti ni communiqué officiel du 10 avril 2025. Tangazo ryo kuwa 10 z'ukwa 4 2025 aho bavugaga bati l'Alliance Fleuve Congo AFCM 23 exprime sa préoccupation suite aux graves et multiples violations du cessez-le-feu et des droits de l'homme planifiés par le régime de Kinshasa. Ukuvuga ngo AFCM 23 babajwe ihangayikishijwe no kuba ingabo
za FRDC nabo bafatanije barimo barenga ku gahenge ku ihagarikwa ry'imirwano, aho barimo bahonyora uburenganzira bwa muntu, kandi bakaba babikora mu buryo bwateguwe na leta. La FC attire l'attention de la communauté tant nationale qu'internationale sur les faits suivants. AFC M23 iramenyesha abaturage, urwego rw'igihugu ndetse n'umuryango mpuzamahanga ku bintu bikurikira cyangwa ibikorwa bikurikira. Icya mbere, occupation de Walikale comme acte de violation internationale du cessez-le-feu. Kuba FRDC nabo bafatanije baraje bagasubira muri Walikale ni igihamya igaragara yuko barenze ku ihagarikwa ry'imirwano. Iki kintu ngira ngo twarakivuze mu Shakamba igihe FRDC na Wazalendo bifotorezaga hariya i Walikale kuri cya kibumbano kiri ingwe. Yego, ngira ngo urabyibuka bari buriye bagiye hejuru, abandi bari hasi bifotoza cyane. Tuvuga tuti umutego wa mbere urashibutse cyane. Yego, umutego wa mbere wari ushibutse kuko hariya nta ngabo zagombaga kuhaba mu Shakamba. FRDC na Wazalendo bari banabyiyandikiye bavuga bati ntaho ibintu byo gutera kugira gute na Wazalendo turababuze. Kugira ngo uribuka rya tangazo ry'umuvugizi wa FRDC icyo ryavugaga. Yego. Noneho rero ahangaha mu kujya muri Walikale FRDC harimo ibi ngibi: suite à notre geste de bonne foi consistant au repositionnement de nos forces en dehors de Walikale, les troupes du régime de Kinshasa, FRDC, FDLR, Maïmaï, Wazalendo et les forces de défense du Burundi, les forces de défense nationale du Burundi, ont occupé et pillé la ville de Walikale. Kuba AFCM 23 yaragaragaje igikorwa cyiza cy'ubushake bwo kugira ngo batangire inzira y'imishyikirano iganisha ku mahoro. Yavuye muri Walikale, nta ngabo zindi zagomba kujya muri Walikale, ariko ikimara kuvamo FRDC nabo bafatanije barimo FDLR, barimo Mayimayi, Wazalendo, ingabo z'u Burundi bahise bigabiza Walikale baranasahura mu Shakamba. Ibi ngibi ni ibintu bivugwa muri bitangazo. Ikindi kivugwa ku bijyanye na Walikale, plusieurs attaques engagées par les forces de la coalition de Kinshasa sur des zones densément peuplées, Walikale, Masisi, Walungu et leurs environs, ainsi que sur nos positions. Ngo ntabwo bigaruje Walikale gusa cyangwa ngo banasamure muri Walikale gusa, ahubwo habayeho n'ibitero bigabiza ahantu hatuwe. Ibitero byagabwe n'ihuriro ry'ingabo za Kinshasa, byagabwe ahantu hatuwe n'abaturage benshi, ndetse no mu birindiro bya M23 batera muri Walikale, batera i Masisi, batera ahitwa Walungu, ni hariya muri Kivu y'Amajyepfo no mu nkengero zaho, ndetse banatera n'ibirindiro bya ARCM 23. Shakamba rero ibi ngibi ni ibikorwa bafata nk'ibikorwa by'ubushotoranyi. Ikindi ni wa kabiri, attaque continue contre les Banyamulenge dans le territoire de Minembwe. Kuba FRDC nabo bafatanya barakomeje kugaba ibitero ku Banyamulenge batuye hariya hitwa Minembwe. Bakagaragaza amatariki batereyeho en date du 8 avril 2025. Il a été signalé des attaques coordonnées à partir des zones dites .0 et
biraro mbiri mettant en danger la population banyamurenge de Mikenke. Ku itariki 8 z'ukwa kane 2025 habayeho ibitero byahujwe biturutse ahitwa kuri Point Zero ndetse n'ahitwa biraro mbiri. Ibi bitero byibasiraga abanyamurenge batuye ahitwa mu Mikenke. Du 8 au 10 avril 2025, d'autres attaques ont été lancées depuis la localité de Rugezi dans le but manifeste d'exterminer les compatriotes banyamurenge. Ati hagati y'itariki 8 n'itariki 10 z'ukwa kane 2025 habaye ibindi bitero byagabwe muri lokalite ya Rugezi bafite intego igaragara yo kurangizaho bagenzi bacu b'abanyamurenge. Urumva ko nabyo ni ibitero. Itariki 10 rero naho havugwa ibitero. Le 10 avril 2025, attaque ciblée contre des civils non armés à Kivumu et à Gahwera, causant des destructions méchantes et le pillage des biens de civils. Itariki 10 z'ukwa kane 2025 habayeho ibitero byagabwe ku basivile batitwaje intwaro ahitwa Kivumu n'ahitwa mu Gahwera. Ibi bikaba byaratumye hangirika imitungo, amazu yarasenywe n'indi mitungo irangirizwa, habaho n'ubusahuzi bw'imitungo y'abasivili. Umusozo rero w'iri tangazo ukagira uti la FCM 23 déterminée à œuvrer pour une résolution pacifique du conflit en cours en République démocratique du Congo, réitère son engagement à protéger et défendre les populations civiles ainsi qu'à éliminer toute menace à sa source. Ngira ngo ahangaha birumvikana mushakamba. Aha ikivugwa nuko AFCM 23 basoza bagira bati nkuko ko biyemeje inzira y'amahoro mu gukemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, bakaba bongera kwibutsa ko biyemeje kurinda no kurwanirira abaturage b'abasivili ndetse no kuvana ko igitero icyo ari cyo cyose bahereye ku nkomoko yacyo cyaturutse. Korewe Igoma kuwa 10 z'ukwa kane 2025, uhagarariye AFC Lawrence Kanyuka akaba ashinzwe iby'itumanaho muri AFCM 23. Shakamba inyandiko isobanuye ko biteguye kurwana cyara gahenge bari bashizeho kubera ko kishwe na Kinshasa bagiye kurwana bakarwana ku baturage babo nk'uko babivuze, ndetse no kwirwanaho ubwabo kuko nabo barimo kugabwa ibitero ku birindiro byabo. Yego. Ibi bikazavamo iki? Ni intambara. Ubu tubifate ko tugiye kubona umuriro waka. Wanatangiye ahubwo. Yego. Ko zarendo ziri gukubitwa. Yego. Cyane rwose. Mushakamba rero ngira ngo iyi nyandiko irabigaragaza byose, ni nko guteza ubwega, gutanga umugabo, ni gutanga abagabo. Nihagira ikiba kizabe twarabivuze. Akenshi rero dukunze kubona inyandiko nk'izi ngizi Mushakamba zikurikirwa n'umuriro utoroshye.
rwose isaha n'isaha twakumva ngo byacakiranye birenze uko tubitekereza cyangwa uko biri kano kanya. Yego. Yego. Reka dukomeze tugende tujye muri Kivu y'Amajyepfo. Haciye kangahe ngira ngo umunsi urajya kuwa 4 Wazarendo bigamba ngo bafashe uduce, noneho bavuze bati Kavumu yose twayigaruriye hariya mu ariko nabo Kavu bahora bayigarurira. Yego. Nuko nabuze guverineri niba ari Purusi agaruka mu biro bye. Noneho azagarukana Cikudu ntabwo azagarukana zari kuri moto nk'uko yagiye. Nahoze mbona ifoto y'icira ikwirakwira ariko ry'igisheke. Ngaho mbwira Mushakamba bimeze bite se Wazarendo ibyo bavuga nibyo bakubiswe cyangwa barahigaruriye bimeze bite? Kwigarura byo ntibibaho kuko Wazarendo nta hantu yigeze yigarurira. Yego. Rero ubu ntabwo aribwo byabaho. Yego. Cyakoza ko bakora ibitero bya gicengezi bagacengera kuko abaturage bene wabo bahatuye babwiye bati M23 yahakuye ingabo. Yego. Nabo bakisuganya na bya bitabi banywa bakaza bakigarakaraga mu migi bagasahura abaturage. Yego. Nkuko babikoze Warikare n'ahandi. Yego. Ibyo ngibyo byo birashoboka ariko babikora amasaha 2-3. Ntabwo babikora umunsi umwe, babikora umunsi umwe babikora iminsi 2-3. Yego. Nako byaje kugenda abapolisi nabo nzego z'ibanze zashyizweho na M23. Baje guhamagara abasirikare bamenyesha uko byifashe. Yego. Abandi nabo baza gutabara. Yego. Baza gutabara barabakubita urumva ni mu bice byinshi nabo bigabanyijemo ibice. Yego. Ibice byinshi birukanse ni nejo byabaye uyu munsi ubwo subwo nejo bundi birukanse ariko uyu munsi hari abongeye kugaruka kubera ko M23 nayo icyo yakoze mu kwirukanka bagiye bamwe bihisha mu bigunda bamwe bapfuye abandi bakomeretse yakomeje kubashakisha mu bigunda. Ariko ku gice cya Remeka hagira abandi izindi Wazarendo na FDLR sinzo zavuye ziraza zizana imbaraga. Uyu munsi abaho imirwano nk'iy'amasaha 2 ariko birangira basubije inyuma ariko abenshi nabari gupfa mu baje abenshi nabari gupfa kuko M23 ikintu iri kubakorera nuko bahana kugira ngo batazagira n'wongera kurota kugaruka. Yego. Nuko nguko byagenze rero ibyo bya Kavumu niba bahagize nibahagusha indege nk'uko ejo twabivuze. Yego. Niba ikibuga bagifashe nibahagusha indege nibahagaze bari ku kibuga cy'indege amafoto n'ibindi kuko ni byiza ko bakoresha ibimenyetso kurusha kubwira radio kapikandika ibeshya. Iyo nabonye uvuga ngo noneho ngo biyongeje ibindi bice 2. Yego. Ngo byabaye 10. Mushakamba ibintu byo kubeshya bakoresha ibimenyetso bibaza wenda kugira ngo ubuyobozi byose. Tumara abantu urujijo. Kuri abantu mu rujijo hari abagaragaye bitwaje amacumu bitwaje imiheto ibintu nk'ibyo. Bashobora kuba ari abo nko muri za Bakongo higiye ngiyo. Bavuga bandikaga ngo Bukavu barayifashe. Niba bayifashe nibagende birato bamukure muri guverinora hajyemo nuza Purusi. Yego. Arega nibakoresha ibimenyetso nabafashe Bukavu ntabwo nta muntu waryoherwa kubona Bukavu nka Vitali Kamere. Iwabo. Nta muntu waryoherwa kubona guverineri agarutse mu biro bye. Na Nyakera ahubwo. Tureke kubyumvira mu bona akita bavuza nduru birwa babeshya. Yego. Ahubwo nkuko twabonye M23 ifata ahantu igakiraho ubutegetsi nibaze bakuru ubutegetsi buhari abari bo bafata guverinora. Yego. Nkuko twagiye tubabona mu migi n'ahandi nabo tubabone mu migi ko bahagarutse koko. Ariko Wazarendo nta hantu yigeze ifata ntibibaho yafata ite bikoresheje iki kereka ari ukufata hehe biragoye kuko n'abapolisi ba M23 bahagurutse ntango babaka
ahantu baramutse biteguye. yego ni uko iriya Kongo ari nini, hari ibice byinshi biba bigoye kugeramo, cyangwa se karitsiye, kuri karitsiye itajyamo abasirikare. yego ariyo mpamvu bakoresheje ubu buryo bwo gukoresha abasivile babaha imbunda. yego ariko ababahishira nibo bihemukira. yego Mushakamba, mbere yuko tugana ku musozo, ejo hari inkuru twavuze ijyanye na General Muhozi. buriya twavuze igice, hari ikintu tutavuzeho, tuvuga ko yasabye kuriya guverineri avaho, ariko ubundi yasabye Kongo ibintu bitatu. yego ibintu bitatu rero by'ingenzi yasabye Kongo, yabisabye muri aya magambo. yagize ati, I only want 3 things from the Democratic Republic of Congo. ati nshaka ibintu bitatu, Kongo nyishakaho ibintu bitatu. One, cya mbere, stop killing my people, the Himatutsi. barekera aho, bahagarike kwica abahema, yego abantu banjye. icya kabiri, nicyo kiriya twavuze ejo, remove the very toxic governor of Ituri Luboya. bazakureho guverineri ufite ubumara cyane, ariko ni bwa bumara bumwe bwinshi, cyangwa w'uburozi wa Ituri, uriya witwa Luboya. icya gatatu, repairs for our embassy that you burnt down. bishyure, barihe ambasade yacu batwitse bakahindura imirongo. ngibyo ibintu bitatu yabasabye Mushakamba. yego sinzi rero niba batabimuha, niba batabimukorera, kuko ni gace Kinshasa n'ibyo yemeye ntijya ibikora. ntabwo ibyo umuntu asabye ku giti cye, ubwo sinzi niba atabikora icyo azakora. ko bose ari ibihanga binini bikomeye mu nkono. yego biharire inkono bihangamiremo. yego yego ngira ngo twagana ku musozo. cyane ku musozo dushimira abakunzi bacu, abakunzi ba radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki. tubabwire ko twaganiraga ku umutekano umeze mu burasirazuba bwa Kongo. muri Rubero, twagiye muri Rubero aho ARC M23 yamaze kwigarurira uduce twinshi turimo Pita Kongo. tumanuka muri Kivu y'Amajyepfo, tureba uko bimeze, umutekano umeze, aho Wazalendo bigambaga kuba hari ibice bigaruriye, ariko guhera ngira ngo ejo hashize barakubiswe, barababazwa, batakaza benshi, baranahunga Mushakamba. ariko Mushakamba, ikintu ntakubwiye, mu mwanya hari ingabo za Kongo zaturutse Bunyakiri. yego Bunyakiri rero zageze mu bice bya Bunyakiri. Bunyakiri iba muri Karehe, ariko noneho ntabwo iba ni ku rugabano rwa Karehe na Warikare. zishobora kuba zagaragaye hariya rero, zaje mu byiciro bigera muri bitatu, zikaba zagaragaye. ntawe uzi biza kuba wa muriro wavuze ushobora no kuba umuriro. za Kongo zo ni ibisanzwe ziriruka mu masaha make. rero twaganiriye, twabonye Wazalendo na FARDC n'Abarundi FDLR babonye hariya, bahuye n'uruva gusenya. nibyo ikindi twagarutse ku itangazo rya AFC M23 yasohoye ejo nimugoroba, igaragaza ko ingabo z'ihuriro rya Kinshasa zirimo kurenga ku bigomba kubahirizwa kugira ngo hakomeze kubaho agahenge ku mirongo y'urugamba. turabashimiye rero, tubifurije ijoro rihire bakunzi bacu. Mushakamba, wakoze cyane Mushakamba.
uze cyane nawe bwana Sentama ndagushimiye abakunzi ba Nuru ya Mashariki witeka abaheri